asogoi wana jagoi tongman jorago sentini governor be deputation maromani karon kemti hai jengto jok saibana edc hapangno tabo governor hostakep khaigei ex chief secretary inthanigo hastefang ya farsakha aro sungtamanu khangkhangke jengtini sirai sirai ke nugo pandemic ni bagai si edc ni election ni period edc ni election namalia ike o jagago যেকোনো বরক এডিশনাল নাইকল নাই বরক ngani khangke sini borok singani nang indigenous people si mangnai tani khangke indigenous people si arni voter te indigenous people si aroni lead khainai edc ni lead khainai inka tangai phatani borok no borok appointment khaika abo illegal abo constitution ni kono right o kri indian constitution sago hukuen vote khangka indian citizen si vote khainai khangke edc no sab khainai khangka or indigenous people si khainai inka arni go phatani borok no appointment khaimaya abni bagai singsaka jotodin na porjonto vote chole maya sak jora tei pandemic 6 month de thangnai 4 month de thangnai 3 days thangnai kebni phang guarantee kri tamni khangke WHO tabu phone site tong world health organization site tong obni vaccine khawani 1 year nangai man 1 year nangai man 18 months nangai man khangke asak long term je vote yangai tong nai asak jora tei ni bangai na edc ke stoki to tongai haide jin edc continue ma tongai or minimum je power tongani awu phane sini continue ma tongnai inka ajaga continue tongani khangke hani bsa borok si bon naikol khangke se hani borok nok no naikol khangke se nok ni batei phang ka hamungnai inka bahai ke bo o nok ni bsano tei phang roya gai kubono tei phang ro abono singmaniya abono dakti no abo je tei phang songmani no seplegoi o hani bagra sini habu bagra product kisur mani ka bahadur no committee songoi committee ni bono pokrok rajak thang tei joto indigenous group tinirom di bjp jonojati morcha st cell gonomukti porishod ka ipf kabangma tongo indigenous people organization political party borok no tei kaisa committee গঠন খাইতেন কিন্তু ও কমিটি নো নিউট্রাল যেটা তিনি প্যান্ডেমিক জটেন স্ট্রাইক কাহামকে ড্রাইভ খাইতেন নাই যেটা গভর্নমেন্ট মায়া যেটা কোনো অর্গানাইজেশন মায়া কোনো ইন্ডিভিজুয়াল মায়া তিনি বুবাগ্রা সাইচুং আসকে সিনি দফানো ডিল খাইতেন খাকে autonomous district council aroni native people indigenous people tribal people honi borok je bumungro mani boroni development ni bangse autonomous district council khaigen khangke tini chini borok dofano aro je edc under ungte edc ni phatara tongnai nang thung jotono sitil khaitung khangke bonono sing bokthai bonono sing drive khairathai kete kaise sinaro nibo sing bok saka je tini india by sing march khaimani 70 years ka 1947 13 august india by instrument of accession sign khaika British India ni jarago boni pore 1949 15 October join khaika force march into Indian Union eke tini 70 salo sing nukha India ni je royal family ni hoide India government tini jati respect romani honor romani nukya ko ke tini India government honor khaitung respect rothung hani bisa hani borok no tini samkhai tongmani kaham nugoi tongo samkhaina ni bagai tini neutralist samkhai tongmani poribo jodi tin boro ohani bubagra hisabe gai ba bubagrani royal family ni hisabe boro no ohani odikaro yang khangkhangke obo illegal kalaigo belaike singno tam hosnai thungmani tei saknange kalayu okona saka sing thai kalayu enka o governor saka au sing obo kaham ke wansongman dai dinne sing saka governor by kok salai sabani khangke obo governor concern public concern simangnai public concern ke joto indigenous people ni organization no pasine kok pasanai betul betul tak asal gue boni polis cuma sidang tu na edisi na salung nani bang edisi hamkrai ni bagi sini borong ni singkang kai sini borong ni kok bai sidang apa no nang masong nai kai cek apa na sengtini o media ni bisinga omone first ni agenda tei joto no seng o media ni bisinga joto no saga joto indigenous group tong nai political thang NGO thang social organization thang hoda kabang ma tong sini jamatia hoda tong kolai hoda tong khotriya samas tong group hoda tong kabang ma hoda tong student organization tong tini saya ni jarawang ke buagra ni joto no call khalegi joto no help na laika kintu tabang edisi o bini borok no ya phari tong prong khangke ke khorak kri lai tangai joto indigenous political party okhati additional sek lai this is a minimum je nunnatam je ar power tong mano sek lai jago boot ngai ta honai contest thang lai edisi de gothon khani bangai kintu tini edisi bini ya go prong ketam khorang kri khangmai khaba tpf to boot siba saya hai polisi ni odikar no sing ke bai seple jangni ko ya abni bangai ne saga joto boot basa nai ro tini khorang ti sadi te kotor khe tpf boot basa si khorang ti sai dong ne boot basa tem khorang ti samali ba obo sing je ke phana o edisi haste phang bunyo tabo ke jirau no sing robani no abono norui sing sini musuk bani no sing to boy payment abo sini odikar sini rights amo Indian constitution abni bangai ne o constitution no sing joto ne rugai na sing abono demand ma khainai tei tini ni o governor deputation sing abono sagu bo belai khane wan sokha abono dakti ne asa goi kok saranya ni bagai wan sokha tei indigenous people native people 70 years of person deprive thaka abono sing saka tini hani busarok o hawo tong thaisa thaimalia mai ka thang bokna ni jaga manliya ha haya nai jakna ni treatment ni kaisa